sesikhathele le ndaba yale nyoka le yethosha. Namhlanje sithi asinitshela ukuthi kena sekushoda nje izinto ezimbadlwana nje ebalekayo ngoba sekushoda ukuthi kena siyolanda itshe endlini yayo inyoka le yethosha. Itshe lele siyolanda le elokhuzaneni endlini yenyoka kumele siliphonse sizibeni lapha ya. Bese kuba ukuthi kena sesiyolala lapha ya. Kunendlu lapha ya kule yantaba leya. Kunendlu phezulu, indlu yenyoka yasothukela. Lapho ke kuthiwe kena khona kumele ukuthi kena siyolala khona kunesihlwathi nje esincane sika 5 hours ekumele sisilale khona. Bese kuba nephupho ke elizofica oyedwa wethu. Malifika lelo phupho lelo yilona elizosisombululela konke ukuthi kena sobe sesenza kanjani. Kodwa kumele ukuthi kena sithole ugoloko mhlawumbe uqeqeqe ukuze sizokwazi ukuthi niyazi nani bafowethu ukuthi kulezi zinto lezi zesintu ngiyandideke kube nento nje edidana ulokhuzana edidana umqondo. So bafowena uthukile nje lutho. Oh okay mfowethu. So yiloko nje bafowethu nge2 zika December inyoka yethosha izobe ilenge emahlombe kaSiphe erenkeni. Uthini bafu? Phela lapho inyoka iyobe iconzika siyithoshi leyo beliconzika. Nami ngikhathele kuba la eseBergville umndeni wami uyafona le eMaritzburg uthona kanti awubuya yibo leyo nto. Ngikhathele kuba la eBergville. So bafowethu kuthiwe nje kumele sithole ispark usishaye sona ngoba lokho kunye okungamabhodlelanyana la hayi mancane kakhulu bafowethu ngeke sikwazi ukuzela thina ngeke sibuthola ubuthongo. So bafowethu izodibana khona siyabonga.